umuntu iyo udakoze ngo ushaka amafaranga burakugora gusa kure amaboko mu mpuzo nabirira bivuga udakora ntakagire gute ntagufungura umusosi ya ese iyi nka zigeze igihe cyo kurya umunyu bavuga ko zifite iki mu Kinyamurenge zigeze mu gihe cyo kurya umunyu zivuga ko zifite mu yindi mvugo zivuga ko zifite ihamu yo kurya umunyu babyita gute mu Kinyamurenge zifite iki zifite icyaka gutsinda ifaranga ze gucika abadukurikirana mu byumve kisho rya nyuma rimutsinda ifaranga ze gucika inyana yonkera gucuka makare kinyana gikuru caconkera gucuka bavuga ko iyo kwa bayika amata nyabaki cyangwa se ibyo binyana babyita gute cyangwa amata bayita gute cyo kibazo ugitsinze sakora kurambaza ibibazo bigoye ariko umunyamurenge sandumwe ya twongeye kwegereza abantu mwese mudukurikiranye impande zine z'isi dushimiye abantu mwese muza mudukurikirana aho mutubona hose mukanadushimira natwe twongeye kubabwira ngo murabyumva cyane ku rwego ru hejuru ya twaje turi Blessed Family TV ndabashimiye abantu mwese muza muyikurikirana Imana ibampera umugisha kandi Imana ikomeze kubagirira neza hanyuma tuje hano kandi kuza kubageza ibisha n'ibyiza bitandukanye bivuye impande zose ya dushimiye abaterankunga bacu aho muturuka hose Imana iza kubaheza umugisha dushimiye ubita WR Ngoshi director Imana iguha umugisha uzukora ibintu bifite isuku kandi dora tugushimira aho tugeze hose nta nubwo tuzahwema kugushimira ya uyu munsi twaje tubafite iryoshye ohe amatwi abazayumva ndetse n'abazayibona bizabanezeza imitima yanyu izanezerwa bizatuma munadushaka no ku matelefone asanzwe ya uyu munsi rero mbafitiye umushitsi w'imena umushitsi w'imena cyane kandi nienda muhora mumubona hatandukanye ariko ibintu uyu munsi biraba ya nukuvuga ngo rero turi kumwe n'umutumirwa wacu araza kutwibwira ku mazina arambuye afite byinshi yabategure kandi bitandukanye ndetse muraza kubyishimira bikomeye tutaragira icyo tuvuga cyane dushimiye abadukurikirana mwese aho muri mwese turabegereje muri kiganiro mwegere kugira ngo dufatikanye ibyiza twabazaniye uyu munsi tubafitiye umushitsi yo baza katwibwira ku ntambwe ya mbere kugira ngo muze kubona ibiganiro biri inyuma kandi ntucikwe n'ikiganiro cyose utagikurikiranye wabanza ukatwibwira muvandi sawa murakoze cyane hanyuma amazina nitwa Sibomana Frank niyo mazina yanje ndango nuko nibyo ya atubwiye ko yitwa Sibomana Frank Sibomana abantu Sibomana no kuvuga ngo Imana ni Imana ya rero uyu munsi atubwiye ko yitwa Sibomana ese Sibomana uyu munsi twagutumiye nk'umushitsi nk'umutumirwa w'imena umutumirwa udasanzwe hano kuri Blessed Family TV twongeye kukwiyegereza ese ubwo wavukiye he iwanyu ni he waba nkutugezaho kuburambuye cyangwa se kubugufi abafaransa bazavuga ngo angloso modo watubwira kubugufi cyo ni igifaransa ya hanyuma jewe ndi umukongomani ya navukiye Kongo imulenge ahantu bita Kundondo mu Kajembwe niho navukiye yes atubwiye ko yavukiye ahantu n'umukongomani premièrement yavukiye ahantu bita Imulenge précisément mu Kajembwe ndango nuko mu Kajembwe mpora mpumva ariko ntabwo ndahigerera ngo mpabone nza numva gusaba havuga yes hanyuma uyu munsi twagutumiye ariko dufite ibintu byinshi by'imena dukeneye ngo utugezeho kandi abantu bagukurikirana nizera ko baryohewe ya uyu munsi numvishe inkuru ko utuye mu gisagara ukorera cyane mu gisagara ese hari ahepfo mu gisagara ukora iki utuye hagana he okay mu gisagara ntuye mu Kibitoki ya 15e avenue
niho ntuye, ndi umuririmbyi, niko kazi nsanzwe nkora mu gisagara, kaba ndirimba mu ishengero Irembo ry'Amahoro rituye mu Ngagara muri Senki, niho ndirimbira. Urumva muri make niko kazi nkora. Yes, atubwiye ko akorera mu Irembo ry'Amahoro mu Ngagara. Yes. Ubujumbura ntago mbuzi ndi mu Kamfane. Nuko rero hari Bujumbura tubwiye ko ari umuririmbyi. Ni nkaho icyatumye gutumira Bujumbura, ni nkaho ufite ibintu bita amavuta. Nimba atari kigaze na maoki. Yes, ariko rero dukeneye ngo uze kutugezaho ayo mavuta ufite mu gisagara. Rimwe nigeze no kumva indirimbo yawe, nimba ari wewe ga nimba ari ubundi sinabimenye indirimbo ivuga ngo anzi mwizina, sinobihamya neza ko ari yawe, ariko uri buze kutugezaho byinshi bitandukanye kubzo wagiye gukora mu gisagara i Bujumbura mu Ngagara ukorera mu Irembo ry'Amahoro. Ese waturirimbira akaririmbo kagufi basi kamasegonda nka 15 kugira ngo twumve ko neza kandi turakwemeye. Kubera kuvuza ngo rumuririmbyi, nje nkunda abaririmbyi cyane kandi ndabemera cyane, nza numva baza bamfasha. Rero turirimbira kantu kagufi kugira ngo abagukurikirana bamenye ko turi kumwe n'umuntu ufite impano itangaje kandi ihebuje, abantu bose bazishimira gukurikirana. Ngagira icyo tugezaho. Sawa. Ngwina kuhagire agusiga amavuta, ongera ukayangane ubundi busha. Ngwina kuhagire agusiga amavuta, ongera ukayangane ubundi busha. Emwe uyu munsi twabazaniye bisha ngo ngwina kuhagira abacafuye, abafite amaga mwigire hino abacishe ikibroso. Uyu munsi atubwiye ko ngwina twuhagire adusige n'amavuta, tugiye kumeremeta. Muzi cyo bita kumeremeta? Tugiye kuyaga, tugiye gukayangana. Atwuhagire adusige n'amavuta. Yes, ese iki kintu cy'uburirimbyi kimaze mu gihe kingana gute, cyangwa se nibihe byiza nibibi wakiboneyemo? Yego, hanyuma ibyo kuririmba byatangiye kuva kera nkiri muto, ariko gusa nyine ugasanga nta muntu ntarabimenya, kubera ko umuntu ukiri mutoya ntuzi umenya ko iyi mpano ari yawe. Ariko naje kubimenya je pense que 2018 gutya 2017 nicyo gihe nabimenye ko impano ari yanje. Sawa, atubwiye ko yahishuriwe impano yiwe, yarayituranye ariko atayizi. Rero atubwiye ko yahishuriwe impano yiwe 2018. No kuvuga ngo impano yiwe ayifitemwe ubushishozi. Yes, ese ubundi se ubuzima turimo ububona gute? Urabona gute amasha turimo? Uyakira gute selo wewe nk'umuririmbyi? Abaririmbyi mwe cyakora abaririmbyi mwa mufite ifaranga, ariko se nkatwe abantu tudafite ifaranga mubona gute ubuzima? Ubuzima buragoye, ariko nyine ni ugukora amaboko mu mahuzu tugakora. Ubuzima buragoye. Buriya umuntu iyo udakoze ngo ushaka amafaranga burakugora gusa, ariko iyo washatse amafaranga ugakura amaboko mu mpuzu ugakora, nako nyine Perezida Mariemu Nyakubahwa yavuze, aravuga ngo dusenge dukora kandi dukore dusenga. Urumva rero, donc muri makeya iyo udakoze ubuzima nyine burakugora, ariko iyo wakoze bugenda bworoha. Nuko ijambo rimwe atubwiye ngo dukure amaboko mu mpuzu. Nabiri irabivuga, udakora ntakagire gute, ntagufungura umusosi usitegemeye. Yes, nukuvuga ngo uyidakoze nyine ntugomba kurya. Bibiliya aho yabivugiye nukuvuga ngo abatari Bibiliya ibona ukubikurikiza, twe dukurikiza zanditswe byera cyane. Nukuvuga ngo aratubwiye ngo iyo utakoze ntacu wogeraho, ariko kandi dufite ikibazo, twe dutegera kubyo wazatuzanira. Ese nkamwe muri mu gisagara niye nama mwotugira mu y'ukuntu natwe twoza tubona amafaranga, twebwe turi no ruguru, twe dushomereye? Niye nama mwoduheza batubwira nk'inama 2 cyangwa se 3 mu buryo nako tworonka amafaranga? Urumva mu gisagara ntaco, mu bisanzwe urebye ntaco tubarusha cyatare, sibyo? Ariko ico mu gisagara navuga ko barusha abantu bino, icambere nuko mu gisagara bafungutse mu mitwe. Urumva barafungutse,
donc mu gisagara bo akantu kose abonye ntagasuzugura aha arakabona gakora ariko hano mu nkambi hari ibintu bimwe usanga twebwe twigira abanyamurenge ngo kano kantu ngo sinogakora ngo umuntu wanisuzuguje nyamara ka kantu niko kaduheza amafaranga urumva ni ukuvuga nje n'amana wagira gusa nuko batosuzugura akazi akanta ariko kose abona ko komoyisha faranga nubwo koza kamwinjiriza 1000 ku munsi kandi ngo meni cyinshi pe yogakora yes atubwiye ko mu gisagara ikintu waturusha ntago wasuzugura akazi mu magambo make ni rya jambo ry'uyu muswahili rivuga ngo muzarau kazi kufa maskini bisigura ko twego tudusuzugura akazi abafana rero badukurikirana abari hirya no hino mwe gushira amaboko mu mpuzu kura amaboko ayo maboko ufite aterura ivyuma wari urugero rwiza rw'abasore baterura ivyuma ariko banze kuva kwibuye rero mukura amaboko mu mpuzu mukore mufunguke mu mitwe mureke kuvunira ama password ngo mwibagiwe mwibuke ko hari abandi baraye inshinga baraye bazerera kubwo gushaka akazi numara zo kubatesha umutwe ngo baze kukurungikira amafaranga bisigura ngo ntitutegere kubo twizeye kwera ko hari undi nawe yavuze aravuga ngo amutegemea nduguye kufa maskini akora kumvisa nuvuga ngo tureke kwiringira abo tubona ko niyenda hari icyo bodufasha cyangwa se hari icyo bodutwerera nuvuga ngo ntwererano yabo ntayo kandi azaga ngo wizere umwana w'umuntu avumwe yes nuvuga ngo sino kwiringira umutipe yarayazerera yaravuye ibyuya naje nigaramiye hano ku gakeka kanje n'agatebe kanje ngo Mune maraza kumubwira nijoro mutesha umutwe ngo wanyohereje ku mafaranga konkenye. So ni ibintu bitumvikana. Kandi ntabwo yaje kunkorera. Cyane. Ntibishoboka. No kuvuga ngo nyine ukikorera ugafunguka mutwe ukagenda. Nta kubika amaboko, ibyo kubika amaboko byari kera. Nuko magambo make abadukurikirana mwese mukura amaboko mu mpuzo. Mukura amaboko mu mpuzo. Kubera ko bicara mu nkambi ni sans valeur. Niko bongereza abafaransa nako sinize menshi ariko ko narakamenye. Yes, none se Frank ese hano mu gisagara ko muhatuye kubw'umurimo wo kuririmba nizera ko barabariha aho none se nk'ubu nkanje udashoboye kuririmba ni kakaye kazi wabona mu gisagara no shobora ja mu gikonvayeri nako nakazi nakazi kwasika kurase igikonvayeri nakazi ahubwo mbe abara abatipe b'akonvayeri mani ahubwo bafite amafaranga bafite amafaranga atagira kwangana ni ukuri ya Frank aratubwiye ngo tuje mu gikonvayeri nukuvuga ngo abava mu ngagara baje kumutakura ni twende iragiye irabasize ni ngako kazi gasa nagafatika karamutse kafite umusaruro ari umutipe mfite witwa David aho kazi nimba gushobora kubera ko ninkabaza amenya gukurura abakiriya cyane David ndamuzi ya uramuzi we ugashobora David bifatika ubwo rero aho aradukurikirana hose amenye ko akazi mu gisagara kamurindiriye yes none rero ngufitiye amakesyo agera nko kuri 4 cyangwa 5 udufashamo kugira ngo twumve nimba koko ushoboye akazi ndakubaza amakesyo ndizera ko umunyamurenge urakamenya wamaze gutsinda amakesyo ndizera ko umunyamurenge kandi wavukiye mu Kajembwe sibyo wavuze ngiye kuba joro resabye ibitekerezo birebire uranyumva riroroshe ariko risabye ibitekerezo kisyo riragira riti ese inka sorry ibishimbo bidafite isosi bazita mu kinyamurenge ibishimbo bidafite isosi ya umubaga none nabwo cyangwa dufite ibishimbo gusa reka ndikubwira basi mu Kiswahili maragi yenye haina supu
kwa Kiswahili ndio hisi wanasema marage yenye haina suku tu, mkinyamurenge wanaitangaye. Sawa. Mkinyamurenge ibiharage bidafite isupu. Ya ubitsindira sosi yawe iriho none se ntavuge gute ibiharage bidafite isupu. Ibiharage bitarimo umwita basi mu kinyamurenge. Ibiharage bitarimo umwita. Umwita ni ibishimbo. Nyine ndabizi ko ari ibishimbo, ariko kandi ibiharage bitarimo umwita uzeta gute? Abakurikirana Frank aze kuririmba. Anzuririmba indirimbo yerekanye ibishimbo. Ibiharage bitarimo umwita. Ubita bitanu zawe biriho. Bitarimo umwita. Numubaga. Kiragutse. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti. Ndaza kubikubwira muri comment. Ababizi baza kubyandika muri comment. Okay. Abazi ibiharage bitarimo isosi baza kubyandika muri comment. Ya ese iyi nka zigeze igihe cyo kurya umunyu. Bavuga ko zifite iki mu kinyamurenge? Zigeze mu gihe cyo kurya umunyu. Zumva ko zifite mwini vugo, zumva ko zifite ihamu yo kurya umunyu. Babuzita gute mu kinyamurenge? Zifite iki? Zifite icyaka. None tuvuge gute? Zifite icyaka. Abantu badukurikirana avuze ko inka zikeneye kurya umunyu ngo bavuga ko zifite icyaka. N'ubundi kandi reka tugushimira kubera ko ntabyo uramenya. Ikisyo rigira kangahe? Gatatu. Ntigutsinda ifaranga se gucika. Abadukurikirana mu byumve kisho rya nyuma rimutsinda ifaranga zigucika. Inyana yonkera gucuka makare kinyana gikuru caconkera gucuka bavuga ko iyo bayikama amata nyabaki cyangwa se ibyo binyana babyita gute cyangwa amata bayita gute? Kibazo ugitsinze Shaka kurambaza ibibazo bigoye. Ndi umunyamurenge ariko arashye napfuye kera nkiri mutoya. Ariko waruzi inka? Ntari nzinka. None sawa basi reka dufate gute ayo mata cyangwa se ico kinyana basi reka ngorohereze. Inyana ihayonkera gucuka. Ikinyana caconka make kimwe boshiramwo na karaka muzuru bacita karaka. Usikaraka y'inyana apani no gufunga abantu. No urabesha na. Yes, je mubwira no karaka. Yes, inyana bashiramwo karaka, inyana yonkera gucuka bashiramwo karaka. None se kira kinyana caconkera gucuka bacita gute? Caconkera gucuka? Ni inyana nyine. None mutwe bazanye nakasa mutwe. Basi bayita gerageza tekereza neza. Inchuki. So nukuvuga ngo ikiganiro umuntu wacano kiramutsinze, ibibazo biramutsinze bifatika. Turagoye ariko kandi abantu batumenye, abantu badukurikirana hirya no hino. Si icyaka. Tukere n'ubuhoro. Oya, byagutsinze reka utegereze muri comment. Abantu bari hirya no hino. Amasi tuvuge ko yagize inzara y'umuntu. None tuvuge ko yagize gareri inzara y'umuntu. Reka tuma ngutera ikibazo, reka tuma ngutera ikindi kibazo. Cyari kibazo. Kigutere. Ese iyo tuvuye mu iheshi, iyo tuvuye mu iheshi, mu bishimo tumaze gutera ibishimo by'iheshi, ibindi bishimo dutera babyita ko iyo twazuteye mu murimo, bavuga ko twazubwira gute? Ibe tonde. Icyo cyo ndakikubwira. Tonde nibuke nanje. Kandi begazabikora cyane mu mirimo. Banzurinde gwarura. Ati wewe. Bon. Tonde man. Tonde. Hangana bro. Ukatindikaya ni kumufurero yavuze. Umufurero yavuze ngo ukatindikaya. So
ibishimbo bikurikira biriya bavuga ko ari ugukamba zigukamba yes nuvuga ngo kamba se twatundi bagenda mu cyage nyine basari bimwe babitwaye muhira oya twagiye dusigara aya so uyu munsi rero dusoje ikiganiro cacu dushimiye abantu mwese mudukurikirana hirya no hino mwadukurikiranye mu kiganiro ntureba agantu gatoya ngo numara ucikwe n'ibibazo biraha imbere bro guys hano hari ibibazo umuntu wacu umutumirwa twamuteye ibibazo ariko yaturirimbiye twakwemeye turagushimiye cyane rero dushimiye abantu mwese mudukurikirana iki kiganiro ni ikiganiro cy'amateka kirimo buri kimwe cyose useka abatekereza umurenge mwese muraza kugerwaho dushimiye abantu bari ku buhanga bw'ibyuma barimo Double Ngoshi turabashimiye cyane Imana ize kuba duhera umugisha nta ikiganiro cyo gutaha